No ti nyina wa anti Turufena. Acha. Nyina na ithe wa Turufena ri. Turufena wao ri. Mzee wake ametoka mahali kunaitwa Kalawa. Kalawa ni wapi? Huko ni kule Ukambani. Kalawa. Kwa hiyo kata kundu theini we. Ni theini. Nina kuuria mena ya Kitui ni ndani. Kitui ni mbali. Si karibu. Yes. Kitui ni mbali. Ni maragithiete ku kwewira na muno ni agita muthoni we. Nya na ithe Turufena ri. Na ni andu aitura na ni manyitanagira naki. Na andu. Na ni andu aria riri mangika kaundu magakwira itura ni rirakaraga. Ni he mundu ungirakarira mwire atiri. Niki utanjukagira utari wanjukira onaki ucoke utuike ni uguthi wi woike. Na maundu makwa mothe ni ukorwo wiki. Ukoragwo kuo. Yes. Ni maragithia kwina igongona ria ngatho. Thutha wa riu athoni ao akuria Kalawa gugi akamucie mwega utemania. Na ni ukwi Ikamba ri wakorwo gwi kindu gutathia hathara gitagwo muthanga. Ku muthanga ni kacie kuropu. Woya guthi. Acio na wiko uri. Ungigia ngari ya ukua muthanga itari ya kumeria Ikamba ri ndungiteithika tondu maumiragia na bunda wa local consumption. Ucio ni rigisho Iria kuya principal wa wita wa Anthony Keigo ni principal wa Fafa Jericho kwendia ri Ikamba makitukia make ga structure thukuru magitie muthanga rori mugwanja gwoka bunda mugwanja o bunda tani akiuria hizi nini akilo hiyo bunda moja ni tani moja zikikuya bunda saba hiyo ni loli moja. Kwa hivyo kila siku sinamwanga loli mbili kwa sababu zinazukua mtoni. Kila bunda ni tani. Bunda saba kwa sababu loli ni tani saba. Hiyo ni loli. Sasa siku ine tatu utakuwa umepata loli zako saba. Aitagiro muthanga na bunda. Angoi. Ona gori gisho ya thundia. Yes. Riu Turufena ri. Muthenya uragikinya na marakiumagara tondu kou nakuo ti gukuhi. Agiko ni gukinya Kitui no hituke ri. Yes. Iyo ni thabari kwa njoki umite rugongo ri. Na ni mekuma Kenya njeru. Iyo ni thabari ya 4 to 5 hours. Yes. Riu ri ni marakinyira handu marohora delegation imwe imarugamagirire aya ngimoke thutha-ini. Niki you see what happened? Ni marathirio wega na maraingia riu kuria Ikamba-ini interior kuria kuhandagwo njugu nzu yetawa nzu na kou ciekiraga indu ciendaga kundu kumu. Yes. Kou ni nzu and ironically enough watermelons. Yes. Watermelon iria cie mai maingi ikuraga kundu kuria gutari ki gutari mai maingi and they are the sweetest. Acio ni cirakenia delegation iyo muno tondu ma kuria melon ndirarengaga melon ndogo nduyoneka kwi na ni gacunje yoneka kwi mabura na ni gacunje kana gicicio ngiona through acio na ni wakira rio kaigua wakiria mbegu theri leo maingira intiria mara unauza gapi meloni sasa bana hivi sababu naona nyinyi mtachukua ngapi? Wewe tupe bei. Una saa 10 na saa 15. Basi tukatie ya 10. Sio kukata ni mzima. Mzima 10. Mzima 10. Na ni ya ukweli. Unajua saa hizi iko mingi sana zimevunwa mingi. Hazina bei kali. Kuna hizi ambao moya hata ni meloni. Ni moko iko wa meloni. Magikinya okueria muci ucio ri. Ndashira ba. Mararire meloni na matari marakinya. Yes. Ni meloni ni mai. Wewe ni waigua na meloni cia uko cina cama. Tiria twenda gidio Kenya njeru ci ana kasi ni irenge. Wewe hado marakinyire.
ndui athuri na ori uria meka rugongo ni magayanaga makauga tumia maikia iko maikia ngari iria ni tothi tukiru ngacitu atuona meke no yako tucokanire atumia ngari yao na athuri ngari yao riu barakinya handu no ikambari kwi iria cietagwo seasonal rivers yes na and it's a groove na ko hakitwo ga concrete structure ugaikuruka ukamba yes ukaigira ruwi no kaumira auga ngari atumia ni tongoria nigetha tumenyage meke membere riu makinya hau ruwi-ini marita mita 500 matakinyite ruwi-ri ya atumia rakone yake ni yakira maya ndereba atiriri utasimama kidogo tusimame na to ndiraigua tatu tatigetia kuraihu ri yes utiguthu kurireria kuria nduthi kuria handu mundu angirugama ri na uko ni weni ri tutikirugame ko ndukuri o guku yes marugamete oro hau ri maraigua hwa marakiuria riu ino the local guide ya mundu ramatungi maramwe nene hiyo nasikia kama muhua mayo alakisani Niki hiyo ni muto inakuja inakuja kutoka wapi muto inakunja aje sini nawaambia muhalakize hapa sasa mtamaliza hata siku moja mkitesa wewe kuna wewe ujui vile nasema mundu uri wewe tutumeirwo wangamu Vira bistoni yaitu ugeko weri oine ria ukucoka onywe bangire Neo tengeria maikarete oroguo ri ruwiro no karwe bemba-ine haria marari marafocio kurivasi ngari tondu rokie rwarahite ore mwana roratuika ki ruwi the seasonal river kwaura upstream ri tu no kore mbura yurie kundu kuraihu muno yoka na ki yoka riu muihuro maruga mundu ndauma wangamu hii ni mambo gani Siniwaambia mupeleke ngali tubuke. Sasa hii muto saa ipi ile unaiona ipi. Injatoka hapa. Hii hata labda imetoka kule mmetoka. Ugo mulanga. Hii uenda labda ni hapa ndea. Sikakuya kasikana. Sasa inakuyanga inapita hapa. Inaenda paka wapi? Mwambaza. Sasa sababu naona kama pana maji mingi sisi tabuka. We. Mse, wacha nikwambie baba tulupena. Kuna mtu alijaribu hii maji, ngali yake ilipatikana mtu hapa. Yeye mwenyewe mpaka leo hajawahi patikana. Hapa ni mtulie, mto iende. Si unaona wale wako ng'ambo ile, waambie waendange. Twende mara kirigo nikie maracho. Watu ekale kwa gero Vau manako. Viagai. Watu eka wewe kijana umesema unaitwa nani Kioko? Inaitwa Kioko. Steve ni Kioko wangu Lucho. Mamba yangu ni Pastor Ngulucho. Sasa kunaenda kwaje kukienda hivi? Sasa pile iko hivi. Unajua pile ukiona imekuya hivi. Imefika mpaka hapa. Hiyo ukipatia kitu 3 hours. Lole. Mala matatu rohwe. 3 hours. Mutakuwa mmepanda nini? Mmebuka. Moja na sasa kuna njia ingine. Sasa hii 3 hours ndio itawachukua kuenda mahali kuna ndalanja. Ni wote. Ndio mwenda mtokea mahali kuna ndalanja ya loli na mangali ni 3 hours. Hata mnataka 3 hours ya kusoma mafuta ama 3 hours ya kungoja mtu yende. Ala uazi atoto iwa salari ya katitu. Na iwa rali ya sama nyanja. Boys bad. Ewa atiri. Luiru kari. Nemu niko waku makodo kurire ke. Orogongo. Amona oro itekiro leku. Leo akiuga ino ne gotherere kamathao mau matatu na kindu tutikigere urenjira haria tungithie he ndaraca ya ngari ri ni mathao mau
Rĩu atumia marauga atĩ Waturubana Oi. tũmweterere Thiagai gwatuĩka nĩ mathaa matatũ. tũcoke tuge athuri mageire kũ Nĩ twahingĩrĩrio nĩ rũĩ. mera rũĩ rwao rĩ maragaga makĩana atĩrĩ na nĩ rũĩ rwa biũ niĩ tondũ ndaciarwo 46 city niĩ thiĩ ndona rũĩ gũtarĩ mbura Gũkũ kũhana ũguo nĩ ũkũmenya gũkũ ti kwanyu. na nginya gũti irio rĩ Ndio igũrũ no gũkũ ndũngĩkĩra mũriko wa rũĩ. na mbona nyinyi iko jaa hivyo kama mto inawakutaga unaona hivyo imekuja mbio hivyo ndio inaendanga wanasemanga pasi kamu pasi ngo leise kamu lakini tumekuchika na mwezi shota tunasota tuweke wapi unajua hii maji ukisota hata uweke kwa ndem njua ya siku 2 imekauka Rĩu nĩ mahorere mathaa matatũ. baki yaro atumia thĩ nĩ mũgũthiaga atĩ nĩ mũgũthiaga no hũrĩire mũndũ thimũ. Nĩ inegene rĩa rũĩ. rĩu atumia mararĩrire athuri rũĩ rũkiuga rũhue rĩ rũtigie rĩu gacirabu karĩa gakoragwo gekĩtwo hau gakagoto Ũndũ mangĩkĩra. yes na rũĩ naruo harĩa rũrahũire rũracoka thĩ rĩ no mwaka meterere anake a kuma kũrĩa marathiĩ moke meherie nding'i Ndemburi iria ciũkĩte na rũĩ. unajua ile kitu inatusaidianga naye ni kuni sasa hizi ni kuni Rũĩ rwa mũtigĩra ngũ. unajua inakuyanga na samaki lakini sipo luka yu huwezi iona sababu ukiweka neti hapa mnaenda naye iko zipiti kuna mzungu alikuja hapa alikuwa anaitwa Colombo alisema hii mto inaendanga na zipiti ya ngali za mila macho kile Kenya leo marauga eretiaraga Wonete ũhoro ikamba-inĩ. na kondo kou mũno nĩ abati amenya kũrĩa ũragũra mburoti mahota gwaka njĩra cia njũĩ atĩ ngĩhũgũra ũndũ ũgame atiuma rũĩ Ngĩhũgũka. ngĩhinga nyororo maya magatua ciũma Makuanĩte gũkuana. ĩyũ yũngara nyiro Thaa 9:50.